Jawa ti ati-ati ko kam. Dang kam haga Jawa kaja bangi ni po duit sakani hasil lamon. Dang sekali gugukan. Tano kam hasil kam lamon uli kam jak ngemali. Bangi ki kam kena. Pakai kam timasa. Tagan pak 1,000 asal hasil hiting kam. Mak buguna ratus juta-juta di hasil temaling kam. Khik nungah liyom kam kita kangkap. Khik liyom kam kita masa hulun. Anak-anak sedekah. Anak-anak sedekah. Mak buguna kam. Tok ko sekali kam nujuk ko kejagoan kam. Khik kekuatan mental kam. Tagan ko kam tiliak hulun mengedok. Asal kamu papakku. Nungah liyom keluarga kam gugukan. Lain kikuti siti bimbing hulun. Keluarga kuti siti bimbing. Anak-anak sedekah. Anak-anak si pantas gugukan no. Mak gugukan no caka ki kam sayang lawan hulun tu. Duit lamon hasil kam temaling. Lain ki jadi daging, jadi penyakit. Tagan kam uli kam 10,000. Kam kekamaan diliak hulun. Khik badan han kam halom. Mak jadi masalah. Asal hasil hiting kam dalam. Mak berguna badan kecah, badan mulus, khik malau. Khik lamon duit, kidang hasil ni kotor. Dang sekali kam. Mengedok di dunia jo simak kotor kuahi. Kotor ungin. Khik makamak ungin. Kidang tiliak pai. Kipak ia kamak. Pasi nyanyi ia. Mak meliyom. Semakung kam ngelaku ko sesuatu. Dipikir pai kam kuah kali. Bakal ngeliyom ko keluarga kam mawat.